mu mujyi wa Goma hagati mu bitaro biri kuvurirwamo abarwayi ba Ebora, umutekano wakajijwe mu buryo budasanzwe. Ku mipaka yose iki gihugu gihuza n'u Rwanda ihashyizwe amatsinda y'abasirikare kabuhariwe bari gusimburana ijoro n'amanywa ibarinda ko hari umunyekongo wakwinjiza iki cyorezo ku butaka bw'u Rwanda. Ibi ni byatangajwe na guverinoma y'u Rwanda inyuma y'uko yongeye gufungura imipaka yari yarafunze by'agateganyo, bigatera urwikekwe rukomeye mu birego bishya bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahise bivuka inyuma y'ikiganiro n'itangazamakuru cya Patrick Muyaya usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Ni icyemezo icyari cyafashwe icyakora gihindurwa kitamaze n'amasaha 28. Inkuru yanditswe n'igitangazamakuru Kivu Morning Post ku munsi w'ejo ivuga ko abaturage binjiye nabi mu bitaro ibyariho bivurirwamo abarwayi ba Ebora, bakigaragambya, bagatwika ibintu, bakamenagura amamodoka, ipolisi ikagoboka, ariko 6 mu barwayi barangije kare gutoroka. Inyuma yaho igitangazamakuru igihe gikorera mu Rwanda icyatangaje inkuru y'umuntu umwe wishwe na Ebora i Bukavu, umujyi urangwa n'urujya n'uruza rw'abanyarwanda benshi. Ubwo twakoraga iyi nkuru, ubuyobozi bwa Uganda bwo bwari bwarangije gushyira hanze itangazo rihamya ko bafunze inzira zose ihaba izo ku butaka cyangwa mu kirere zibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Amerika yo ngo ntishaka ko ikipe y'abakinnyi ba Kongo ibazakina igikombe cy'isi ibategerejwe muri Amerika ibayerekezamo baciye Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yesu iki cyorezo nticyaba cyarageze mu Rwanda. Leta ko yafashe ingamba zikaze ku mipaka ibahuza na Kongo mu karere ka Rubavu, irusizeho bimeze bite? Inkundira nguha ikaze mu ntara yashyizwe mu kato mu rwego mpuzamahanga kubera icyorezo cya Ebora. Intara y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bugenzuzi 80% bw'umutwe wa M23. Intara nanone yuzuye amarira n'imiborogo by'abaturage bariho batabaza amahanga nyuma y'ibitero byo mu kirere by'indege za drone ibya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari gusiba kubagabaho muri operasiyo yo kwisubiza umujyi wa Goma bambuwe n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ibindi bice bitandukanye ibikinze iki cyorezo cya Ebora. Iyi makuru aravuga ko umutwe wa M23 wakajije umutekano ku bitaro ibiri kuvurirwamo abarwayi ba Ebora mu mujyi wa Goma nyuma yaho ibyarwamara iho mu mujyi wa Bunia byatatswe n'abaturage bakabigira isibaniro bakabitwika. Aba baturage bagize umujinya batwika ihema rigize ibi bitaro bya Rwamara ibyavurirwagamo abarwayi ba Ebora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuma y'uko inshuti n'abavandimwe bumwe mu bitabye Imana wari uri kuvurirwa muri ibi bitaro umurambo we wimanywe kugira ngo ajye gushyingurwa. Umunyapolitiki wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Malembe yabwiye igitangazamakuru igihe ko aba baturage bamaze kwimwa umurambo w'umuntu wabo nuko batangira gutera egura ibintu hasi ino hejuru bagera naho batwika amahema yakoreshwaga mu gushyira abantu mu kato. Muri ako kavuyo polisi yahise irasa mu kirere kugira ngo itatanye abaturage. Umurambo w'uwishwe na Ebora uranduza cyane, nicyo cyatumye ibi bitaro byanga kuwutanga kuko ushyingurwa ku mabwiriza ntawukozeho. Abaganga bo muri ibi bitaro bya Rwamara ibiri mu mujyi wa Bunia bahise batangira kurindwa n'abasirikare mu gihe polisi yari iri kurwana ngo hagarurwe ituze. Umwe mu bakora kwa muganga yarakomeretse cyane, akomeretswa n'amabuye y'abigaragambya bateraga imbere y'uko abashinzwe umutekano bahagoboka. Umugabo wapfuye bivugwa ko yari umwe mu bakomeye muri kariya gace ku buryo abo mu muryango we batigeze bemera ko yari Ebora yamuhitanye. Yabatangabuhamya babwiye Reuters yuko wapfuye yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wakiniye amakipe menshi yo muri kariya gace, mu gihe nyina we yavuze ko yishwe na typhoide atari Ebora yamuhitanye.
Ebora imaze guhitana abantu 130 mu burasirazuba bwa Congo nk'uko bitangazwa na guverinoma ya kiriya gihugu, mu gihe amagana menshi kugeza ubu ngubu bikekwa ko yamajije kugerwaho n'ubwandu bw'iki cyorezo. Mu gihugu cya Uganda amatangazo ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, yari kuvugwa cyane no ku maradiyo. Ni nyuma y'uko iki gihugu gisizeho itangazo cyangwa itegeko ribuza abantu bose gusuhuzanya bakoresheje intoki, ibi ngibi twaherukaga mu gihe cya corona. Uganda kugeza ubu ngubu rero yafunze inzira zose zihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, haba izo ku butaka no mu kirere, mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebora. Iki cyemezo cyatangajwe n'itsinda rya Uganda rishinzwe guhangana na Ebora riyobowe na Vice Perezida Jacques ku munsi w'ejo wa tariki 21 Gicurasi 2026, kikaba kizatangira gukurikizwa ku munsi w'ejo wa tariki 23 Gicurasi 2026. Leta ya Uganda yasobanuye ko mu gihe cy'ibyumweru 4 nta ndege iva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongera kugera i Kampala, kandi ko nta modoka zose zitwara abagenzi zizemererwa gukoresha imipaka yo ku butaka. Imodoka zitwara ibicuruzwa zo zahawe umwihariko kuko zizakomeza gukoresha imipaka, ariko ingamba zo gusuzuma abashoferi izakajijwe kugira ngo hatazagira uwinjiza Ebora mu gihugu cya Uganda. Ni igihugu kandi ubusanzwe iyi Ebora imenyerewemo cyane ko ari naho yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'2008. Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangaje ko kugeza kuwa 21 Gicurasi 2026 abantu 671 aribo bikekwa ko bamaze kwandura Ebora muri iki gihugu, naho 160 bo bakaba barapfuye. Ibipimo byafatiwe muri laboratoire y'igihugu INRB bigaragaza ko abantu 64 bose aribo byamaze kwemezwa ko ibidasubirwaho ibanduye iki cyorezo. 60 muri bo babonetse mu ntara ya Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'abatandatu bapfuye. Muri Uganda habonetse abantu 2 ibanduye Ebora, kandi inzego z'ubuzima zaho zemeza ko bombi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umwe yarapfuye, mu gihe undi byemezwa ko atakigaragaza ibimenyetso by'iki cyorezo nyuma yo guhabwa ubuvuzi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda, Dr. Diana Atwine, yatangaje ko guhera tariki ya 21 ubwo ni ku munsi w'ejo nta murwayi wa Ebora ukiri mu gihugu cya Uganda, kuko n'uwavugwaga yari hafi gusezererwa mu bitaro mu gihe akomeje gukazwa ingamba zo kugira ngo iki cyorezo kitazigera cyongera kuhagaruka. Mu Rwanda hari hafunzwe imipaka. Ibyo ngibyo murabizi ni ibintu byabaye mu gihe gito, ariko nanone Abanyarwanda iby'umwihariko abakorera ubucuruzi bwambukiranya imipaka hariya mu karere ka Rubavu bavuga ko bidakwiye, yewe n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bubigarukaho cyane, bashinja u Rwanda kuba ari rwo rwafashe uburasirazuba bwa Congo bya birego bya M23. Bidatinze u Rwanda rurongera imipaka rurayifungura. Kuva icyo cyorezo cyaboneka, u Rwanda rwahise rukaza ingamba ku mipaka, ingamba zikomeye. Basobanura ko abaturarwanda bakwiye kwirinda iby'iyi ndwara kugeza ku gushyiraho uburyo bwo gupima abinjira ku mipaka yarwo, ndetse no gushyiraho aho abashobora kugaragaza ibimenyetso bayo bahita bavurirwa by'ako kanya. Kugeza amagingo aya nta muntu uragaragara mu Rwanda urwaye Ebora, nta n'ukekwaho iyi ndwara se cyangwa ibimenyetso byayo. Imipaka y'igihugu nayo iracyari nyabagendwa, ariko hashyizweho ingamba zikaze zo gukumira ko hagira uwinjiza mu gihugu iki cyorezo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Uwera Jean Maurice, yatangaje ko u Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira icyorezo cya Ebora ikiri kuvuza ubuhuha muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uko cyakwinjira mu Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize
nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebora, harimo n'abanyamerika kugeza ubu ngubu boherejwe mu gihugu cy'Ubudage kugira ngo bitabweho. Iyi virusi ya Ebora izwi nka Bundibugyo virus, yabonetse bwa mbere mu gihugu cya Uganda mu mwaka wa 2007 na 2008, yandura abantu 149 yicamo 37. Muri 2012 kandi yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57 yicamo 29. Nyuma y'uko inzego z'ubuzima igoma zitangaje ko ihagaragaye ubu burwayi bwa Ebora, u Rwanda narwo rwahise rukaza ingamba zo gukumira ikiriya cyorezo. Kuwa 17 Gicurasi 2026 habaye inama yahuje abayobozi ku rwego rw'intara ya RBC, akarere ka Rubavu, ibitaro n'abayobozi b'imirenge ikora ku mupaka. Muri iyo nama hafashwe umwanzuro wo gukaza ingamba ku mipaka yemewe, guhagarika burundu abaturage banyura mu nzira zitemewe, gukora ubukarabiro bwose bwo ku mipaka kugira ngo abinjiye mu gihugu bazajye babanza kwisukura intoki, ndetse no guhagarika abaturage bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bajya kuvoma amazi mu gihugu cy'u Rwanda. Hari kandi no gufungura command post ifasha mu gukurikiranira hafi icyo cyorezo, ihashyirwaho amarondo yagenzura umupaka ku manywa na nijoro. Abasirikare kabuhariwe bazajya basimburanwa mu kugira ngo bacunge ko hari umuturage se cyangwa ikindi cyose cyakwambutse iki cyorezo kikakigeza ku butaka bw'u Rwanda. Muri iyo nama kandi hanemejwe gushyiraho abaganga basuzuma ku mipaka yose kugira ngo hatagira uwinjira mu gihugu afite iki cyorezo se cyangwa ibimenyetso byacyo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma Uwera Jean Maurice yabwiye igitangazamakuru igihe gikorera mu Rwanda ko mu ngamba zafashwe harimo no gufasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka gukorera mu matsinda. Yati ikiri gukorwa nuko hari gusuzumwa binjira n'abasohoka. Abaturage bakaba basabwa gukorera mu makoperative niba abasanzwe ari abacuruzi, ibakurikiza ingamba zashyizweho kugira ngo hakumirwe ikwirakwizwa rya Ebora. Yakomeje agira ati abambuka abacuruzi bari gukorera mu matsinda basanzwe bahuriramo mu bihe by'ibyorezo tuba dufite. Ibi bihe ntabwo ari bwo bwa mbere tubinyuzemo ku buryo hagenzurwa urujya n'uruza, ariko ubuhahirane ntibuhagarare. Yasobanuye ko abakora ingendo bafatwa ibipimo by'umwihariko, ndetse hakanasuzumwa amateka y'urugendo rw'iminsi 21 kuko bifasha mu kumenya amakuru y'aho umugenzi avuye. Hanemejwe kandi gushyiraho ahantu hifashishwa mu gukurikirana abantu baba bagaragayeho n'icyo cyorezo ndetse n'abashyizwe mu kato. Ibyo byemejwe ko bishyirwa mu kigo nderabuzima cya Rugerero. Ugeze ku mupaka afatwa ibipimo birimo ibijyanye n'umuriro ndetse no kugaragaza imiterere y'ingendo ze z'igihe cy'iminsi 21 ishize, kugira ngo hamenyekane aho yaba yarageze hose, aho yaciye, abo bahuye n'icyo yahakoze. Iyo bigaragaye ko hari ikimenyetso gishobora kuganisha kuri Ebora, ukigaragayeho ahita ajyanwa by'ako kanya mu kigo nderabuzima icyagenewe kugira ngo yitabweho by'umwihariko. Uwera yagaragaje ko kugeza kuri ubu nta muntu urabonwa hose cyangwa uragaragaraho ibimenyetso by'iyo ndwara ku buryo yajyanwa muri kiriya kigo. Bivuze ngo ikigo nta muntu n'umwe urimo w'umurwayi. Yasabye abaturage kandi gukomeza gukurikiza ingamba zashyizweho n'ubuyobozi kugira ngo icyorezo gikumirwe kitageze mu Rwanda. Ubusanzwe ni icyorezo byari byavuzwe ko kitaragera mu bindi bice uretse gusa mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo ihuriro rya UFC mu 23 rigenzura igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryatangaje ko umuntu umwe yishwe na Ebora mu mujyi wa Bukavu uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC mu 23 Laurent Kanyuka yatangaje ko nyuma y'aho Goma yabonetse abantu banduye Ebora,
hamaze gufatwa ibipimo birenga 200 ibyabo bikekwa ko ibanduye kiriya cyorezo. Ikanyuka yasobanuye ko abantu bose bahuye n'uwanduye babonetse bagashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima biteganya, iko kandi nta wundi murwayi wa Ebora uraboneka mu mujyi wa Goma. Yavuze ko kandi uwanduye iki cyorezo Goma yari guhabwa ubuvuzi, kandi ko bari gukurikiranira hafi amatsinda y'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Ku bisubizo ibya laboratoire y'igihugu iri Goma ibyabonetse tariki ya 20 Mata 2026, Ikanyuka yasobanuye ko habonetse ibyumwe wanduye Ebora. Ibipimo bye bikaba byarafatiwe muri teritwari ya Kabare i Bukavu. Ikanyuka ati umuntu w'umunyekongo w'imyaka 28 yishwe n'iyi ndwara mbere y'uko habonetse ibisubizo by'ibipimo byafashwe hashingiwe ku mabwiriza y'ubuzima yashyinguwe hubahirizwa amahame agenga umutekano w'ubwirinzi agenga ishyingurwa ry'abaketsweho ubwandu. IFCM 23 yatangaje ko wishwe na Ebora i Bukavu yaherukaga kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Chopo. Ubutumwa buca amarenga ko iki cyorezo kimaze kugera mu ntara ya 4 iri inyuma ya Ituri, Ikivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri ihuriro kandi ryanasabye abaturage mu bice rigenzura kutagira igihunga, kubahiriza amabwiriza yashyizweho agamije gukumira ubwandu bw'iki cyorezo cya Ebora. Nubwo ibingibi bimeze bitya, amasasu nayo yaravuze ubuhuha ibi byiyongera kuri iki cyorezo. Masisi byavuzwe ko FARDC yatangaje kare ko yafashe agace ka Kinigi, agace kayoborwaga n'umutwe wa M23. Uyu ni umujyi muto uherereye mu murenge wa Katoyi muri teritwari ya Masisi iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, wafashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo mu gitondo cyo ku munsi wa ejo wo kuwa 4 tariki ya 21 Gicurasi, nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za IFCM 23 zari zisanzwe zihayobora. Inkuka makuru aturuka mu gisirikare muri kariya gace agera kuri Actualité CD abitangaza ngo iyo mirwano yatangiye ku mugoroba wo kuwa 3 ubwo ingabo za leta na Wazalendo zari mu mujyi wa Katoyi zagabaga ibitero ku birindiro by'inyeshyamba muri Kinigi. Umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano nturamenyekana kugeza ubu tuvugana, ariko ingabo za leta hamwe n'abafatanyabikorwa bazo ngo ziyemeje ibikorwa byo gusukura ikariya karere, zivuga ko zizatangaza umubare vuba. Iya makuru aturuka mu karere utashobora kugenzura yongeyeho ko inyeshyamba za IFCM 23 uhereye ubwo zahise zisubira inyuma zerekeza Rubaya. Iyi mirwano yatumye imiryango myinshi ihungira mu turere dufatwa nk'udutekanye, aho babayeho mu buryo bubi badafite ibikenerwa by'ibanze, yewe bari no kurara ku gasi kandi ari benshi. Aba baturage batakambiye isi n'amahanga bayisaba gutabara, iby'umwihariko muri ibi bihe hari icyorezo kiri kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Kongo, icyorezo cya Ebora.